Uba mirul bon CM MLA ka nong po menta ka sngi khat santarik kalalengkon ulayo aban IT ka we ka kali kit nong pang ambulance syakari bhoi shatei presbytery ban aji syakri ki pat ba ki bapang bashitom balamang kerpang deka skim CMSDF jong usnam 8,000 arpusaw hadu 8,000 arpusan bat ha ka ju ka por la yo ru ban ple pat ba ya ka office trekam bapura jong kari bhoi shatei presbytery na ka benta ban bu Yaki jaka trekam berkumju ru ka Board of Music Institute ban ajing hikaya ki khon samla ki batrang ban temban ruai. Yakani ka office trekam jokari bhoi shatei presbytery latei hakashnong paham lapong nongpo. Yakate ka office trekam jokari bhoi shatei presbytery lawan ban ple pat ba dau MLA ka nongpo ba Miril Bons im hakajinga don lang uba Balajit Rani MDC ka nongpo Reverend SBN Teron moderator ka RBP Synod Temen basan RR Pamshong moderator kari bhoi shatei presbytery ki pastor ki temen basan bat ki wei. Kumban supentep ya kate ka office building late ha ka jinglot ka bahan ri phuwei laktam. Bat kaju kapor nakaliang uba Mirabon CM MLA ka nongpo ula IT ru ya ka work order ka ba san lak tengka ban yo pen he shu ya kate ka building trekam jong ka presbytery. Kaneka sgi banyo banya sakhilang ha ka bakum kani ka jingye kedulang ka badan jingut ka jingalang ka bapedi na ka benta kita kishin jong ka jinglanang kiu jong ka riboy sete perstri baraboi kanung idap daging sokben ka bakrao banya sakhilang ha kaneka sgi naga benta ban pli paipa ya kaneka shlem trekam jong pastri kabadei kajing ya no senyang na ki palang na ki pasture na ki longjing ki longsem riushimet bat kumta tata kumbai pastor teron ilakren Dipor kebeladem Sumlah ban mutur pagani gaying kabi tenat kabi wandur kabolong kat kum dijuk ki pamenta kan yeng ha kani kejaka dan re gidi gijingalam ka jungple bom somle ino yelfi yegilang baro lomba kinong yalam kinong kitkam ki belalik no sadir ki badan gijing I jengai melapen sengau report adu batit ki kani kejaka makan longkum ke aset jauh ke presbytery batru ban sedang bante ya kene ke slam trikam ka bukan tumru ya ke Board of Music Institute ka belong ke slam jaka ai jingi kai ya ki hep ki berit ki kun samla ki badon ke mensim ban pentwe jelede kumno ban ruai kumno ban tem kumno ban tau jin ruai ban mutata Madaga juga por madaga si la iyo ban panlai pa ya ka ambulance ya ka wana kaliang jonga kum MLA jong pi kum la pun sngo yo tuk city pan persa ji kan mau ya ka jing dap arsan snem jong ka di boy stay presbytery kum ju ikiwi presbytery keberan po jong ka sinan Hangni soban IT yang untuk ambulans bahkan longkum si bentah di sekri berit nag bentah ki babun ki longying ki bentuk ki barangli ki berangkam panlek na gawe ki jaka sa gawe ki jaka panwa di gilanjing sumar kumunong mikmat ina jusyam ina julam hagi babun ki kam ya kijing don kam nago benta ki ambulans ki bangkit di Nampang kumjuru ya ki kali ki bangkit di mediam nago por sa por ngi kundu yang kijing ha ko bede ban kani ngaso ba
Jadi gawe di benta, bagi yo ban syakri yang perba bubut malang lengba jom ka persutri jom piang di. Tenumar kata kene di segi ke kemen na ko benta jom pi jom ilang baro. Ha ka ba bujing ya lenti ban yo ban rakhe ya ka jubili rupa silver jubili. Aku naik Februari jom next nem ya urusan nanti apa walang persian mau tulung. Sisya ambulans sing kuat ban libat pak hang tui ke por tang ban nama ngedi ngestem ke pengedan ka election do dan ka trikam ka kan efek kemudian code of conduct nomla ban pelat pak gitu ke por ban isok konvensi bondo ang di perkat gitu ngali ngala perkat ong IT ke kadi ai ba persutri long bau moderator ikin lon sia ka ha ke por long ya ka persutri apa mau tenung Tendre ngasuk kemen sirkom pada kalian persutri lapan baik maka dan sakene ke kam lapan beli ke office tu talayo aban le ke ju kesni ke jimbu baik ke jong beli atau bagi yo kena kalan bendon dekat pi ke kesni na tang ke jimbu tu pa